бачо маросими қуръакашии лигаи чемпионҳо гузашт. Шумо аллакай инро медонед. Ин нишонаи он аст ки барои мо мухлисони ҳақиқии футбол ҷашн фаро мерасад. Дар ҷои борон меборад, дар ҷои барф меборад, дар ҷои тоҳул офтоб аст, аммо як чиз ҳамаро ба ҳам пайванд мекунад. Маросими қуръакашии лигаи чемпионҳо он дар ҳамаи ҷо ва барои ҳама як аст. Дарҳол дер накарда мегузарем ба шаҳру тавзеъи гурӯҳҳо. Гурӯҳҳои оташин ва на он қадар. Лайки қиматбои худро гузоред. Мо имрӯз аз натиҷаи қуръакашӣ ва дигар хабарҳои муҳими футбол гап мезанем. Дӯстон, акнун тамошои бозиҳои гурӯҳии лигаи чемпионҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. ин мавсимро дар хотир гиред. Охирон мавсим бо чунин формат ва бо чунин қуръакашӣ. Аз гурӯҳи А оғоз мекунем. Вақте ки пас аз Бавария аз сабади дуввум Манчестер Юнайтедро гирифтан, ҳама финали лигаи чемпионҳоро бо иштироки ин дастаҳо ва камбеки таърихии МЮ-ро ба хотир овардем. Насли калонтар ҳамаи ин Сулшер, Шмейхел ва дигаронро ба хотир оварда шояд ашк рехтанд. Дастаи сеюми гурӯҳ Копенгаген шуд, ки аз дидани ин ду даста аллакай дар тарсу ҳарос аст. Данягиҳо дар фикри он ҳастанд ки Бавария بیشتر به دروازه آنها گل میزند یا اینکه منچستر یونایتد. گالاتاسرای ترکیه هم که دسته چهارم این گروه است در همین اندیشه است. دو فاوریت این گروه معلومند. در گروه ب رقیبان جالب خواهند بود. سویل بر ضد آرسنال. عجیب این است که اونها امری با کی مخلصی میکند. PSV و لانس دو دسته دیگر این گروه هستند. با آرسنال از این گروه برآمدن با زبان خود انگلیسی ایزی خواهد بود. گروه اس از اول رنگی که گروه مرگ میتوف. ناپولی و درحال ریال مادرید. اما بعدا معلوم گردید که کارشون آسان میشود. براگا با این دو دسته رقیبی سزاوار نیست. اونیون هم هرچند گردن قوسی کند، ریال و ناپولی در سطح دیگرند. گروه دی هم جالب است. دسته محبوب پرتغال بنفیکا بر ضد اشتراکچی فینال اینتر. پرتغالی ها میخواهند قصدی خود را برای باخت موسم گذشته بگیرند. زالزبورگ هم دسته گستاخ است، میتواند استخوان در گل شود. ریال سزده میتواند هر سه این دسته را از سر راهش پوف کند. این گروه یکی از جالب ترین هاست. یک دسته بسیار هم افضل از دیگران نیست. هم استیل خاصی خود را دارند که گروه را باز جالب تر میکند. گروه ی فینورد، اتلتیکو، لاتزیو و سلتیک. نامزد برای گروه از همه دلگیرکننده و ناعجیب. اما کی میداند شاید اتلتیکو زدن 7 گلی رو با حکم انانه دارد. همون طوری که بعد دروازه رایو در چمپیونات اسپانیا زد. دقت، رسما گروه مرگ، گروه اف، PSG، بروسیا دورتموند، میلان و نیوکاسل. چگونه بازی‌های جالب ما رو در این گروه انتظارند. دمبله و ساندرو تونالی بر مقابل سابق دسته‌های خود بروسیا و میلان بازی خواهند کرد. نیوکاسل پس از تنفس طولانی و بازگشت به لیگ چمپیون‌ها در حال با گروه مرگ میافتد. اینجا حتی PSG رو فاوریت گفتن مشکل است. همه دستا با هم دیگر ارزندند، اما PSG کمی هم باشد امکاناتی بهتر از دیگران دارد. گروه جی چنین است. قهرمان فعلی منچستر سیتی، RB لیپزیگ از این گروه با آسانی میبرند. چرنا زویزدا و یانگ بویز بر ضد بنده انگلیس‌ها و آلمانی‌ها هیچ کار کرده نمیتوانند. بالاخره بعد از دو موسم ناکامی در مرحله گروهی بارسلونا از گروه میبراید. بارسا در گروه اچ با دستای پورتو، شختیار و انتورپن بازی خواهد کرد. گویا لاپورتا قرعه‌کشی را خریده باشد و یگان تقا دارد. چنین بود مراسم قرعه‌کشی و نتیجه آن. مخلصان لیورپول و چلسی همه این را دیده زور میگیرند. هیچ گپ نه، سال دیگر هم لیگ چمپیون‌ها است. بنجامین پاور футболбози дастаи Интери шаҳри Милан шуд. Ин аллакай хабари расмӣ аст. Пештар аз статуси расмӣ гирифтан кулли инсайдерон аз ҷумла Ди Мартио ва шогирди аз ӯ пешгом шуда Фабрицио Романо хабар доданд ки масъалаи гузариши Павар ҳал шуд. Чӣ гуна Интер тавонист Баварияро мулоим карда Паварро бигирад? Аз ҳама аҷиб ҳамин аст. бори якум мюнхениҳо пешниҳоди Интерро рад карда ҳатто дар мавриди фурӯхтани бозингари худ ҳарф намезаданд. аммо дар охирин рӯзҳои равзанаи трансферӣ дар ин масъала беҳбудиё шуданд. дар ниҳоят Павар бозингари дастаи Интер шуд. ӯро сирф бо хоҳишҳои Инзаги ва барои тактикаву фалсафаи ӯ оварданд. кайҳо боз Инзаги дифогареро мисли Павар ҷустуҷӯ мекард. ҳимоятгаре ки тӯбро хеле хуб пеш барад ва дар пас додан маҳорати олӣ дошта бошад. Павар маҳз чунин бозингар аст.
ба инзаги пои рости Бенжамин хеле муҳим аст. Ҳамчунин зарбаҳои футболбози фаронсавӣ ба мутахассиси итолиёвӣ хеле писанд ҳастанд. Ҳамон соли 2018 пас аз голи фантастикии ӯ ба дарвозаи мунтахаби Аргентина дар ҷоми ҷаҳон инзаги ҳангушти ҳайрат газид. Тибқи маълумоти дифогари фаронсавӣ бо нархи 30 миллион евро ба дастаи шаҳри Милан мегузарад. 2 миллион дигарро миланиҳо ба дастаи шаҳри Мюнхен ба ҳайси бонусо пардохт хоҳанд кард. Аз нигоҳи аввал ин трансфери хеле хуб барои Интер аст. Дар амал ӯ худро чӣ гуна нишон медиҳад, бо мурури замон хоҳем дид. Як трансфери дигар дар соатҳои охири равзанаи трансферӣ аз тоифаи гузаришҳои вау мебошад. Ин трансфери Кол Палмер аз Манчестер Сити ба дастаи Челси мебошад. Фикр дорам ин бозингарро шумо хуб мешиносед. Собиқ бозингари Манчестер Сити, ниҳматгари ҷавон Кол Палмер хеле оҳиста ва оромона ба Лондон рафт. Ба он хотир оромона, ки ин трансферро бисёриҳо интизор набуданд. Кол Палмер дар бисёр ҳолатҳо наҷотбахши Пеп Гвардиола шуда буд. Ҳангоме ки Кевин Де Брюйне осеб мегирифт, ин футболбоз ба майдон оварда мешуд. Медонед, ӯ аз уҳдаи кор бо сарбаландӣ баромад. Дар ин масъала метавон боулиро дар кард. Метавон гуфт, ки Кол Палмер дар 2 супербоул гол зад. Нархи гузариши ин футболбоз 40 миллион фунтро ташкил медиҳад. 5 миллиони дигарро дастаи шаҳри Лондон ҳамчун бонусо пардохт хоҳад кард. Ташаббускори асосии ин гузариш Маурисио Почеттино будааст, ки бисёр мехоҳад Кол Палмерро дар хатти нимҳимояи дастаи худ бинад. Гвардиола гӯё зиқ шуда барои беҳтар шудани пойгаи қаҳрамонӣ бозингарони худро ба дастаи Англия медиҳад. Артета, Жезус ва Зинченкоро ба Арсенал дод, аммо намояндаҳои Лондони Шимолӣ аз уҳдаи кор набаромаданд. Палмерро акнун мебинем. Ба ҳамин тамом, боварӣ дорам, ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.